Lirio iti tanap. Tinapalabas. Maragsakan launay ni Senyor Pedro gaputadak kalagatad tinapaglakwanda iti balito. Kinunamot ni Napoleon nga amigo na adakdakkel pay intun sumaruno basta kanayon dalaki di nga kingkin na awatan ket naannayas ti panagkadkadwada. Iti sabali abangir kabayatan ti kadda ni Crisanta iti tanap adda nangngeg na kanalbuong ti paltog ket iti banda pay ti kalapaw dati nakanggegan na. Simmalog nga rod, takitaan na kuma dagiti nagpaltog. Nadanon na ni Apong na Victoria apaltugan kuman ni Baldo. Naragsakan mat ni Alex ang nakakita ken kuana, ket kinuna na asumurot ti balasang ken kuana. Itagagayem, adtuin ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Anyo ti kasapulan nyo kanyak. Apay alas ka na sumurot ak kada kayo. Basta sumurot ka kada kami. Sika, tipagbalinan ni senyorito nga asawa na. Iso sumurot kan. Anya, Kaya't mo man wanusan, masapul asumurot ka kada kami. Sige, hintayon. pangawasim, senyorito Alex. Di nagpilitan na sumurot kan ka. Oh my God. Masapil ka di akas ti paramidam, tapos sumurot ak kan ka. Ah, Amok anatak ng kaalalaki. Senyorito Alex, iso apang nga asim. Saan ko maakastoy ti aramidam? Boss, Oray sa anak asumurot kan ka. Nawaya ka latang nga may mangsarungkar kanyak ditoy. anya? Tano pilitan na kasumurat kan ka. Kat iti kastoy awakas. Sigurado, saan ka naragsak? senyorito. Kudno ti kinunana. Anya? Saan mo apilpilitan, senyorito? May mayag matlang no armam paingo mo na ni Crisanta. Kalpasan na. Ikalay samon. Sana mabalin. Noon nga tigayat ko. Iso ti masurot. Saan kanto ang naragsak? No agdogdorsok ka. Senyorito Alex. No tarigagayam ti may sa abanag. Rumbang laang nga aganos ka. Tano makaanos ka. Sigurado ang naragsak kanto. Inton magunod mo. Boss, kudno ti kinunana. Kudno launay. Bueno. Saan ka pilitan na sumurot kanya? Naposaksak abalasang. Tapod nang mati ko na. May saak anatak ng alalaki. Baldo? Pudno ti kunani senyorito Alex Crisanta. Talaga ang natak ng alalaki. Sige. Saan ka pilitan, Crisanta? Ngam, di mo talikodan timbagam. Asarungkaran ka dito'y kalapawyo. Juan. Nawaya ka lagta amang sarungkar kanya. Senyorito. Kumusta ang tirik na yung apong? Naikat ka din ti danagyo. Na po. Nagkalman tirik na. Kasta unay adanag ko itay. Kunak no agbaligi dahi jay nga Alex. Amang italaw kan ka. Naimbaglangan tadim nga iti imbagak. Ay, apok. Amang anuan niya ti aramiden dahi jay nga Alex kan ka. Agan andat ka kumaa na yun. Awan mo't siguro ti dakas nga aramiden ni Alex kanyak, apong. Dita mo, noan niya ti pampanuduotan na. Iso ama sa apol nga agan anad ka, apo. Wan apong, agan anadak. Senyorito, talaga gaya mo nagpintas ti white lady niya. Nakapado iti puraw. Napintas na talaga. Kat isulaang tinakakayaw itiriknak. Apay dayjay ababain, senyorito. Nakapado iti puraw.
Isumat lagayam nga inawagam iti white lady. Iso lang ti kasta babayan nakidak dito'y Buena Vista. Kaya talaga kursunadak. Sa katamat, senyorito. At nangatamat masapulak akas kankwana, a white lady. Saan kan nga agilosyon pa ay Baldo? Ala, partakan ta ti magna. Kaya't kung ti makadano na dagos ije farmhouse. Kaya't kung ti agina na. Di kadanag, senyorito. Makadanon talata. Dumnga kayo amin. Tayo basag nagitinagan nyo. Kalpasan na, umayuhalan ti bingay nyo. Itinaglakwan mi iti balito. Sige, amigo Napoleon. Ibasa mong tinagan ti umuna mangalay ti bingay na. Uwan, amigo. Dumot kayo ano ka ng bag. Tingnan nyo, ibasat anagan nyo. Wen, Doro. Iswap say-sayapan nyo pa iti agtrabaho. Iti kasta, dagdakal to pa iti mabingay yo amin. Senyor! Wag senyor! Malagit ko ni Baldo. Sayang! Aba kumamat, bigay na mo sana matitipay. Saan mo na panunutan ni Baldo, Doro? Alam, senyor! Kunak mo ba di mong panunutan? Di pa nagtrabaho dito'y pagminasan ti panunutan. Iti kasta, dakdakal tupay, di mabingay mo. May maglakit din na ilang mga kadagos ni Boss Napoleon, senyorito. Idi may na dito'y farmhouse. Apo, Baldo. Talaga di mon kaya tegsubli pagminasan? Saanan, senyorito? Dito nga klangan na siyanda. Iti kasta, at nakaduam. Sana bale, senyorito, ta tumulong nga klangan ijay kataltalunan kan ijay rancho. Sige, adakan ka dayta. Senyorito, talaga ka di asaan ang mabalin na siya kung di katalag dito ya siyanda? Ni Lolo Pedro ti kasarita may papaniti dayta. May sati sa ni senyor. Noan niya timbaga na saanan ang mabaliwan pa Amon matlagayan. Nga mapay nga agpilit ka pay lang. Senyorito, kaya't kung artapan dayjay ang jubilarde. Kaya't ko, anawat nga to kung matitakam ko. Diyak kaya't, di pa atiw kan ko na. Aniya? O sige. Tapno saan nagsakit tinakam mo? Dutukan kan. Asika tiagbalin akangatuan a leader dito'y asyenda. Agyaman na, senyorita. Agyaman ako na Ala, ituloy tanti uminomitarak. Tanggayan na ka? Uwan, arreglado, senyorita. Uwan, Barog. Dayta tinapasabak, idi kalman. Iso amadanaga na para iti apaw. Bukas ta. Amon ni senyorito ti ayan nyo itaapong? Uwan, Barog. Ala, sana bale. Kanayon ko asiputan ti garaw ni senyorito Alex. Jack ipalubos nga dadakas nga ramidin na ka ni Crisanta. Hoy! Apay nagsarsarita kayo lang, ha? Apay nagtrabaho kayo? Bueno, kaya't yung tilati ko. Sige, Barog. Nakaon. Oh! Apay ang nakatakdar kalatan dito'y jubilarte. Tapno mom, saan asikati boss dito'y? Nudikat siyak. Sige, Baldo. Tadapay aramida. Panawan kan dito eh.
Apa ya kinagdaranak? Nukasarsarita ka. Di naktalikudan na takos. Mawatan mo? Di na kun kabangalan na kalapanan jubilante. Igam ko itan titangad mo. Nuan niya ti baga. Iso titong palam. Barok, nakita ti panangkog tarkam ka na ichay abal daw. Kaasi kamay. Awalan niya man na kanyak tinaramid na apong. Hudangam. Dinangran na kamay. Sana bale? Jak balsan ni Baldo. Tadyak kayat nga damay raman na sa bali. Barok, Aramidin nati kayat nang aramidin kanyak. Tinaskan. Ket saan da kayo adangran? Kuyogan nak, Baldo. Inta sarungkaran ni Crisanta. Ni White Lady. Boss, kaili mo gayam dayjay nga engkantada. Talaga kailiw kon. Iswa sarungkaran ta. O sige, senyorito. Kuyugan ka. Ita ka din? Wen, Baldo. talaga anak mayat dito'y tanak saan ka di? Nang ro na iti kastoy nga oras. Makalangab ka iti presko nga angin dito'y tanak. Kan mangag mo dagiti on iti tumatayab. Kalpasan na. Boyaan tamanan ti ilalanak ti init. Crisanta, Oh, apay. Anda ka di parikot mo, Manong Jovilarde? naamuan kaya mo ni Senyorito Alex ti pagnanadan nyo. Pagdaday ta. Ngam patsaglaon ay adinak pagaramidan ni Senyorito Alex iti dakas. Crisanta, Ti imak, Manong Jovilarde. Pinit patam. Crisanta, itatanamuanan ni Senyorito Alex ti pagnanadan nyo. Saan ang agtal na ti panunot ko? Darungsot da tao. Maramid na ti kay kayat da. Ket awan ti makalapad kadakwada iti kayat dang aramidan. Manong Jovilarde. Crisanta, agan-anad ka kuma. Agan-anad ka kankwana. Wan, aramidag day ta. Agan anada. Awan mo't tao dito kalapaw da Crisanta. Jantre. Inlam mga naksama ti Jantre ang babae. Senyorito, ano, damat na panana. Baldo, sapo lang. Amangan no at dalang dita. Wan, senyorito. Senyorito! Awan mo, dito yung panda. Binansa kaya ti agpakita. Siyak ka di sa kapulan niyo? Oh, makapakigtot ka man. Kala ka nagparang. Oh, huwag nun samot ngamin na may sakang na engkantada ditoy. Anya ti kasapulan niyo? Oh my God, mapanta iti ayan ni Senyorito Alex. Itaypay or urayan na ka. Kumusta kan, Crisanta? Nasaya at lata, senyorito. Ad-adapin mintas kay ta. Senyorito, at kang amin nga inspirasyon na. Anya ti maipaay ko kada kayo. Apay nga imay kayo. Saan ka di ako nam kanyak, anawaya ka mang sarungkarken ka? Isungay ta, sinarungkaran da ka. Kinapod mo na, kailiw ka na makita. Ha? Crisanta? Ibaga akong tigagarakan ka. Kaya't ka nga asawain. Anya? Ikarikan ka, Crisanta.
Saan ka nga agrigat itidan na? Agbiag ka akas laray na. Ipay ko amin nakasapulan. Igatangan kay ti adu akawas, apasig apuraw ti kolor na. Gaputa amok, aday ta ti paggugusto makolor. Anya, Iso amang ngedang kaitan. Kat sumurot kan kada kami. Takayat ko, agkalay sa atan iti kabitan na panawan. oh, Wen, kayat ka nga ikalay sa iti kabitan a panawan. Diyantre, pinainak manin ni Crisanta. Di na kaya ti sumurot kanyak. Relax lang, senyorito. Ti diyantre a babae tagpakipot pa'y lang. Sana ba ni, senyorito? Sigurado mo't ako kuamlaeng ni White Lady. Mga sawa kanto, iti may sanga inkantada. Di na man surunan, Baldo. Hoy, ala, agi na natan. Nabanuga kon. Well, senyorito, intong maminsan namin, ang kabalyutan, senyorito, tapno saan ta amabanog. no kasta. Imay gayam da Alex dito itay malang. Wala pong. Kat, anya ti inaramid da kan ka. Di kay agdanag apong. Awan ti dakas nga inaramid da kanya. Day talang, tada imbagana. Anya da ita. Kaya't nakano nga sawaan. Anya. Kaya't nakano nga ikalaysa. Apo. Agpanunot ka kuma, anaimbag. Wan apong. Pudno, abak nang da. Jak kayat ti ugali da. Ti aramid da. Iso apang asim. Tasaan ka nga aglawan kan kuana. Wan, maawatak apong. Ngala, maturog kayon. Nabanog kayo iti trabaho. Isong aginana kayon. Sige, apo. Maturog tangarot intan eh. Rabi iuna yan. Wad barok. Iso apang ahasim. Di mo baybayan ti apo. Wen apong. Ikarik. Bakit akon? Kahit ang mga ano sa anak kon nga agbayag. Iso nga agpakpaka si akan ka. Saan mo ko maabaybayan ti apo? Mangnamnama kayo, apong. Ala, adaywad kan. Taamangan no makita na ta ni Baldo nga agsarsarita. Katdangran na kamanan. Hoy, Jobilarde! Umasider ka man dito'y agawam! Anya ti bagang Baldo? Kanayon ka palpaliiwan, kat awan ti ar-aramido. Iswa pumanaw kam dito'y asyenda. Anya. Tap mo amom, nangat nga to ti saad ko itan, ngam sika. Agsipod ta dinutukan nak ni Senyorito Alex, asyang di kangangatuan a leader dito'y asyenda. Anya. Isu nga ita, siyak ti ad-adda maso. Pumanaw kan dito'y asyenda. Tawan metlang Sir Bim. Agtungpal nga ta ni Jubilarde itimbaga ni Baldo. Agbaligi nga tamot ni Alex ang mga sawa kini Crisanta. Gagayem, di uliwanan dinggen, ti tuloy ti nobela Taiwan na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalapas, iti kadda da Jubilarde kan Crisanta iti tanap. Impaganat-gat ti baro ti kanayon na panagan-anad ti balasang iti ima ni Alex. Kabayatan na, sinarungkaran da Alex ken Baldo ti balasang iti pagtangan da. Inalukoy ni Alex nga ikalaysa na ti balasang, ket saan tong agbabawi iti sidong na.
iti met asyenda. Papanawan ni Baldo ni Jubilarde iti asyenda. Kuna ni Baldo nga iso ti ad-adda masurot ti kayat na. Gapu ta iso ti dinutukan ni Alex akangatuan a leader. Itagagayem. Adto yung tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanak! Nangag mo timpagag, Jobilarde. Kumanaw kan dito yasyanda. Tawan matlang Sir Bim. Siya ti dinutukan ni Senyorito Alex akangangatuan a leader dito'y asyanda. Iso ano anya ti bagakan ka? Agtungpal ka. Anya. Itamad lang pumanaw kan dito'y asyanda. Kahit saan kan agpapakita pa eh. Aging gaasana ni Senyor Pedro timang papanaw kanyak. Sanak to pumanaw. Sige. Ado pa tinaskan nga raman. Nabuhay ka. Di nagtalikodan na kasta. Sige. No. Idanon mo takugtar mo, Baldo. Takitag na niya ti mapasamakan ka. Talaga nakarik ka. Pues, na ito nga magpalta. Kinutanak. Nalastog ka, Diyos. Sige! Asutong na itapaltog mo. Takitag lang ti pagbanagang, Baldo. Pues, na ito nga Awan mon, Baldo! Senyorito. Lumagay ka nga minen. Isong awanan ti bail mo. Nalalayng ni Jubilardia makilaban ngam iti sika. Nakitak ti panagrangit yu adwa. Kat. Saloy ka matgayam. Awan matgayam ka ba yan? Ni Senyorito. Nalalayng gayam ni Jubilardia ngam sika iti kinugtaran. Jack itulog, Senyorito. Nalalaingkit din ngam iti siyak. Idin tuta siya ka mismo tinang isurukan kwa na iti panakilaban iti mano-mano. Insurukan kwa na ti kinalaing ko iti judo. Talaga? Ni Senyorito, Matt. Ala, hustuletan. Sige. Nga mga alay ti arak, tapagsangwan ta. Uwan, Senyorito. Ipapasko ti sakit tinakam ko, babaan, iti panaginom ko iti araw. Agmay sa aklatan dito'y balay mikin ni Joe Velarde. Sa anak san ngagluto pa'y. Kas naawan ka anas ko itaamangan. Nasaysaya at kumano inaldawa kadwak ti anak ko. Ngam saan nakanumat ang mabali na panawan ti asyenda. Sa bagay, nasaya at matketi, no saan ang pumanaw iti asyenda. Tapod no ti ko na day ti inbilang na nga apo. At ti anak day ti Olivia. Kat iso ti agtawid iti asyenda. Kan aminan asa ni ko anapanawan da. Ngam, kasano? Oh, tsaka mo no kasano nga ipudlok kan ko na. At ti anak day di Olivia. Kat awan sa bali no di iso. Agamakak ngamin. Nga amangan numadaksan laang ni Joe Velarde. Iti kanito ang maamwanda Senyor Pedro ti kinapudno. Maawatak tinapasamak kada Olivia kandag iti dadakkel na. Juan, amuklatan no asino tinang papatay kada kwada. Mapagsisilpok dagiti paspasamak. Iso at akon ibagbagakin ni Joe Velarde ti kinapudno. Yak kaya't ama isagmak. Lukas ta, mapantaman ni Jayan ni Crisanta, Senyorito. Juan Baldo, agsipod ta kaya't kumanin na makita.
Nagadayo ijay, senyorito. Agreklamo ka? Saan, senyorito? O sige, mangisagana kay ti pagsakayan ta, kabalyo. Arreglado, senyorito. Jovelarde, nakitak itay da baldo ken Alex. Nakakabalyuda. Agturong da iti dalan amapan iji kalapaw me. Anya? Sigurado, mapandamanan sa rungkaran di Crisanta. Ha? Barok, pang-asim, surotom ida. Amangan nga men no adadakas ang mapasamak iti apo. Nang rona hakat agmay-may sa laang ni Crisanta, iti kalapaw me. Sige, Apong. Surutok ida. Anya ti maipay ko, Senyorito Alex. Umayda ka sa rungkaran, Crisanta. Gapo ta kailiw ka na makita. Sige, agtugaw kayo iti dayta na iranta a pagtugawan, dita sirok ti mangga. Agtugang takano, senyorito. Isaganahan kayo iti pagsangwan nyo. Ada pinuros ko ang naloom amangga. Kan ada pa'y naloom asaba. Sige. Kaya't mi dayta, napusaksak nga engkantada. Mabiit lang, kaisagana. Dahil na senyorito Alex Canbaldo. Mangmangan dahil insagana ni Crisanta pagsangwanda. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitag tararamidan da. Senyorito Alex, di mo gamdan na pag-aramidan iti dakas ni Crisanta. Gaputa si Dada na kamang salaknib kan kuana. Crisanta, anya ti mako na mitimbagat idikan ka. Akayat ka ngay kalaysa. Kwa. Naglagi pam, Crisanta. Agbalin kanto arena iti mansyon da senyorito. Saan kanto nga agregat? Kaya't pulos asaan kanto nga agtrabaho. Gaputa dadagiti babaunan nga agserbi. Ken mangyawat kadagiti kasapulan. Pudno day ta, Crisanta. Saan kanto nga agregat? Gaputa kinanamay to ti sagrapam, Crisanta. Agbiag kanto arena. Kwa. Ibagak na ito kan ka, Crisanta. Awan pa iti kayat ko adyak na ala. Isuamayat ka man unusan. Ikalay saka. Anya. Ikan ka iti talungal daw nagpanunat. Tati kayat ko. Agaon ka dagita bibig mo ti balikas awan. Ti kayat ko, daytay saan ka apilitan. Senyorito. Ngam kalpasan ti talungal daw. Kat saan ka pa anang ngedeng. Ikalay sa kalata. Kayat mo man, when no saan. Senyorito, anak ko ng mata, kaya't may kalaysam ni White Lady. Baldo, awan pa'y ti kayat ko asan anatong pal. No hasta, talaga gaya may kalaysam. Pilitan, nga unay di na kaya. Talaga kasta di mapasamak, Baldo. Kukwak lang ni Crisanta. Wan, senyorito, kukwam lang. Awan, ti makaagaw kan ka. Udno tahunam, awan ti asino man ang makaagaw kini Crisanta. Gaputak kukwak lang. Hi! Hi! Ha! Hi! Ha! Crisanta, Maning Chufilarde. Anya ti aramidan dito eh. sinurot ko da senyorito Alex iti panagturong da dito eh. Agyaman ang tawan inaramid da ken kaadakas. Manong Chufilarde. Anya ti imbaga ni Alex ken ka. Kayat na nga ikalaysa. Anya. Kaya't na ka nga ikalaysa. Inikanak iti talong aldaw nga agpanonot. Ngum oray jak ka no kayat.
Ikalay sana klata. Anya. Diyak kaya't ti makikalay sa kanyakwana. Gaputa sa anak to anaragsak, iti dan nana. Crisanta, Manong Chovilarte. Anya ti aramida. Hoy! Sigaw bakit? Sa dino ti ayan ni Jobelarde. Ha? Ako diyak ka mo. Ang mga nada, diyak ka manggaan. Sigurado ka nga dayjay? Sa anak asigurado. Nalawa da ito'y asyenda. Iso adyak amo, ti ayan na. Salbag kakit di abakan. Kunang at dayjay kamanggaan. Ita, ibagam manen na di mo amo. Isa nag-asigurado. Padasin nyo akitaan ijay kamanggaan. Ang mga laan no adda ijay. Agsagano dayjay at jubilang. Gaputasaanan ang makalisi kanya. Saan arumbang nga ibagak asinurot ni Jubilardi ida. Ijay kalabaw may. Kat sigurado. At dabay laang ni Jubilardi iti ayan ni Crisanta. Dasaysayat no dito itatanap nga agsarsarita. Wan. Kat buybuyaan dati aglawlaw ti asyenda. Baya ti panagsarsarita ta. Naglawa ti asyenda. Kalawan nga asyenda iti ili nga aginaldo. Asyenda at awidan to ni Senyorito Alex. Amin na kinabak ng Tiliberio. Tawidan to ni Senyorito Alex. Iso at ibabae nga kalay sana. Pulo sa din to agrigat. Gapot agbyag to akas larena. Kat sikaday ta babae, Crisanta. Manang Jubilarte. Saan kan tong agrigat iti danana? Saan kan tong agparikot? Gapot ang magunod mo ti amin akayat mo. Anya ti serbi ti kinabaknang. No saan kumat nga ay ayatan ti lalaki apakikalaysa. Crisanta. Sa anak to naragsak. Agtuok to lang ti pusok. Urasyak. Agtuok to ti pusok. No kasta ti mapasamak. Gaputa. Agnanayon to masaksak anak. Tasabali a lalaki ti mangikalaysakan ka. Anya ti kayat mo asawan. Ay ayatan ka, Crisanta. Agayat ka kanya. Ay ayatan ka. Ket santo mapunas ti panagayat ko kan ka, Crisanta. Crisanta. Di imag. Pinatpatam. Ay ayatan ka, Crisanta. Anya. Sigurado ka kati itinay tanga arabidan niya. Baraw. Una pong. Iso ano mabalin? Saan kayo magtrabaho pa dito, asyenda? Apong Victor niya. Diwa mo ti mapasama ka na kayo. Dagtalinag kayo pa lang dito, asyenda. Ala, inumamunday pa day ti basong baldo. Sana na day at Jubilardi ti panunutem. Masurunag lang amin, senyorito. Kaputasan ko na makita nga uray ti aniniwan na. Ilam na mga naksamot ti Jaska. Bayamon ko nakmet. Uminom takid ni. Gaputan nakaragragsakak, baldo. Oh, sige. Danggayan ka, senyorito. Uminom ta para itiday ta aragsak mo. Magagaran akon, baldo.
Kaya't kun atagi kuhain ni Crisanta. Sana vale, senyorito. Kaya't mumaluan no saan, matagi ko ang lata ni Crisanta. Apok, isagaan na mo, nagitirumbang nga itugot mo. Apong, imbaga kanyak ni Jovilar de Tiplano yaw. Iso ang nagawid na kadagos, tapno tulungan ka. Huh. Mala, isagaan na tan nagitirumbang nga itugot ta, tapumanaw tan ditoy. Saan abalin na panawan ta nagitidingwan ta? Tinaskan, mailisi ka, kad ni Alex. Wala pong. O sige, isagana kong dagitinaskan nga itugot ta. Senyorito, kaya't mulat ko tiyang ginumiti arang, ha? Wendeldo, kat kayat ko kabayatan ti panaginudo tadi ti parangan ti farmhouse. Aginom talata. Ala, bukbukan ti basok. Areglado, senyorito. Sabagay, saan ang makabartek da ito nga inuman ta? Saan ako pa yan abartek? Oh, ibasom, senyorito. Agyaman Baldo. Anya dayjay? Enya, senyorito. Kaslad datawa limabas iti dayjay banda. Nakita daklakit ti. Agin inom dagayam ije parangan ti farmhouse. Kaday jay. Umay dito ni Baldo. Ngimsanak ng padlaw. Sandak amakita ditoy. Nga oras sa lagtibulan. No asino ka man? Agparang ka! Nasken nga galibtakak. Adapaltog. Hoy! Kay paltog ko ti kasaritam no saan ka bailaan nga agparang. Asino ka? Halimabas! Amok! Naglimang ka lang dita. Umas asidag dito'y ayan ko. Agbaligi nga ta ni Alex iti kalikagom na kini Crisanta. Makita mo't nga ta ni Baldo ni Jubilarte. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon, June Rebutaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Lirio! Iti tanap!